Ndagira ngo muri iki gitondo munyemerere tugaruke ku makuru atandukanye. Birumvikana ko tuza no kugaruka ku cyorezo cya Ebola cyamaze kugera rwagati mu mujyi wa Goma, nkuko binagaragara mu mashusho yashyizwe hanze na FCM23. Ku munsi w'ejo habaye inama y'ikitaraganya yahuje abayobozi ba FCM23 ku rwego rwo hejuru. Ni inama yari iyobowe na Colonel Nanga ubwe, uyu ni umuhuzabikorwa mukuru wa FCM23 mu mujyi wa Goma, kandi hari n'abandi bayobozi batandukanye harimo nk'umuhuzabikorwa wungirije wa FCM23 bwana Bertrand Bisimwa n'abandi benshi. Turaza kurebera hamwe icyavuye muri iyo nama ndetse n'ingamba zafashwe n'aba barwanyi ba FCM23 bagenzura ibice bitandukanye by'uburasirazuba. Gusa iyo nama yateranye nyuma y'uko umurwayi wa mbere agaragaye mu mujyi wa Goma, ndetse u Rwanda runafata ingamba zikomeye zo gufunga imipaka, ariko nanone byose byakozwe kubera gukumira iki cyorezo cya Ebola. Gusa ku munsi w'ejo nubwo hiriwe ayo makuru twavuga ko wenda ajyana n'ubuzima, intambara ntabwo byayibujije gukomeza, kubera ko nk'ubwo ngubwo drone zibasiriye ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Minembwe, ndavuga drone za Tshisekedi Chirombo. Ayo makuru ndaza kuyagarukaho mu buryo bwihutirwa, ariko kandi bijyanye n'uko M23 yatangiye kuva mu bice bitandukanye by'ikibaya cya Ruzizi. Ibyo byatumye noneho Wazalendo n'uruhande rwa leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, no kuvuga za FDLR, FARDC n'ingabo z'u Burundi, babona icyuho bihita bituma noneho bafunga urujya n'uruza hagati ya Bukavu na Uvira, aho bamaze gufunga imihanda yose ihuza ibyo bice. Ayo makuru nayo ndaza kuyagarukaho mu rwego rwo kwihuta cyane. Ndashaka guhera kuri iyi nkuru navuga ko isa naho itunguranye, ni hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho mu bashoramari baturutse mu bice bitandukanye birimo na Omani batangiye noneho guteranya ibigega bitwara za lisansi. Aho ni mu karere ka Kirehe, niho barimo kubiteranyiriza hafi y'umupaka na Tanzania, aho kimwe mu byo barimo guteranya gishobora no kurenza miliyoni 90 zose mu mafaranga y'igihugu cy'u Rwanda. Rebo hasi ndetse subscribe, aya makuru niyo ngiye kubangarukaho mu buryo bwihuse. Ni ikigo cya Rwanda cyatangiye guteranyiriza ibigega by'imodoka zitwara lisansi na mazutu mu karere ka Kirehe, ni mu gufasha abashoye imari muri uru rwego kubona ibikoresho byujuje ubuziranenge kandi bakabibona hafi. Ibi rero ni ibigega biteranyirizwa hafi y'umupaka wa Rusumo, ni ku kigo cya Rwanda cyashinzwe n'abanyawomani bamaze igihe kirekire bashora imari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bigega bikaba byamurikiwe mu nteko rusange y'umuryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Kirehe, aho yabaye kwa 16 Gicurasi 2026, ubwo hamurikwaga bimwe mu bikorwa bikorerwa mu karere ka Kirehe, harimo nk'ubuki, kumisha inanasi, hari intebe zigezweho ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni nabwo rero hamuritswe bino bimodoka bitwara za lisansi, cyangwa se bino bigega bitwara za lisansi. Bavuga ko ibyo bigega byateranyirijwe muri ako karere ka Kirehe. Umuyobozi wa Rwanda yitwa Mihigo Omar yavuze ko bagura ibikoresho byose birimo amabati akomeye cyane akava mu mahanga, ubundi bakayasudira bakongeraho amapine n'ibindi bikoresho nkenerwa, ubundi bakabigurisha ku babikeneye bose. Ati turacyarimo kubaka uruganda, ntabwo ruruzuza neza ibisabwa, ariko nanone nko mu mezi 2 tuzaba tumaze kuzuza ibisabwa byose, kandi tuzaba twatangiye no kuzuza ibindi bigega. Ku mwaka dushobora kugurisha byibura ibigega 5, ariko nanone nitumara kuzuza neza uruganda tuzaba dufite ubushobozi bwo gukora byinshi. Dufitanye ubufatanye n'ibigo byinshi bitwara mazutu na lisansi, nabyo bikunze rwose kubigura cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mihigo yavuze ko imbogamizi zikiri ku guteranya bino bigega harimo n'imbogamizi zijyanye no kubona ibikoresho, kubona imashini zibafasha kubikora, kuko byose ngo biva mu mahanga. Naho witwa Sembagare Emmanuel, uyu ari mu bakora muri uru ruganda, cyangwa se ari mu bakora bino bigega, akaba yavuze ko ari akazi kamutunze n'umuryango we. Akaba yavuze ko yatangiye byigishwa n'Abashinwa, ariko biza kurangira bimenye neza ku buryo kuri ubu ngubu nyine byanamuhesheje akazi muri uru ruganda rw'abanyawomani. Ati ubu mfite ubushobozi rwose bwo kubaka nkanateranya ikigega neza kugeza kirangiye. Ni akazi katangiye buhoro buhoro, ariko kuri ubu ngubu kanongiye umuryango kandi kanyishyura neza. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe Rangira Bruno akaba yavuze ko ikigo cya Rwanda ngo kirateranya neza ibigega, kandi cyashinzwe n'abashoramari baturutse mu gihugu cya Omani, aho baje bashoye imari mu bijyanye no gucuruza lisansi na
mazutu, nyuma baza no kongeraho ibijyanye no gucuruza amafi. Ati ubu rero banatangiye noneho umushinga w'uruganda rukora ibigega bitwara lisansi na mazutu, barimo kuzuza ibisabwa kugira ngo bajye no ku isoko ry'u Rwanda ndetse no ku isoko mpuzamahanga. Ni umushinga mwiza uzamura ubukungu bw'akarere, ugatanga akazi ku baturage. Akaba rero yashimiye cyane rwose bano bashoramari. Nkibutsa ko ikigega kimwe mbere cyaguraga ibihumbi 48, ariko kuri ubu ngubu cyarazamutse kigeze ku bihumbi birenga 60 byose mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni n'ibyo bigega nyine ubona ahangaha imbere yawe. Turimo turihuta n'aya makuru yacu, ndashaka gukomereza kuri iki cyorezo cya Ebola, aho umutwe wa M23 watangaje ko hamaze kuboneka umuntu wanduye icyorezo cya Ebola mu mujyi wa Goma, umujyi munini ubarizwa mu maboko y'uyu mutwe. Twanavuga ko ari umujyi ufatwa nk'icyicaro gikuru cy'ibice byose bagenzura. Aya makuru yatangajwe kuri iki cyumweru tariki ya 17 Gicurasi 2026. Ni mu itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi wa M23 bwana Lawrence Kanyuka, ni nyuma y'inama yihutirwa yahuje abayobozi batandukanye. Nubwo uwo mutwe uvuga ko hafashwe ingamba, ariko baravuga ko abaturage nabo bagomba kwibafashamo. Byose bigaragara mu nama yabaye ku munsi w'ejo mu mujyi wa Goma. Ni inkuru yateye impungenge mu karere, cyane cyane kubera amateka Ebola yagize muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo no mu bihugu bihana imbibi nayo. M23 yavuze ko uwo mujyi wahise ushyirwa mu kato, kandi ko barimo kwita ku bibazo byose, barimo kuvugana n'abahanga, barimo gukoresha amabwiriza akomeye mu kwirinda icyo cyorezo ko cyakomeza gukwirakwira. Uyu mutwe watangaje kandi ko wahise utangiza gahunda yo gushakisha abantu bose baba barahuye n'uwo murwayi kugira ngo akurikiranwe kandi bakumire ubwo bwandu bwamaze kugera mu mujyi bagenzura. M23 yavuze ko yashyizeho itsinda ryihariye rishinzwe guhangana na Ebola, rigizwe n'inzobere mu by'ubuzima, abayobozi bashinzwe ubutabazi bwihuse, abayobozi n'abaturage ndetse n'imiryango ifatanya nabo mu rwego rw'ubuzima. Iryo tsinda ngo rifite inshingano zo gukurikirana uko ibintu bihagaze buri munsi, gusuzuma niba ingamba zafashwe zihagije ndetse no gushyiraho izindi ngamba ni mu gihe byaba bibaye ngombwa. Ni muri iryo tangazo kandi ubona aho ngaho imbere yawe ryasohowe na M23, abaturage bagoma n'inkengero zaho basabwe gukomeza gutuza, ariko nanone bakubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima mu bice bigenzurwa na M23. Uyu mutwe wavuze ko ibikorwa byo gukurikirana abaturage kwirinda Ebola ko yakomeza gukwirakwira byamaze gutangira kandi byashyizwemo imbaraga, harimo no gusobanurira abantu ibimenyetso by'iyo ndwara, uburyo yandura ndetse n'aho umuntu ashobora gutanga amakuru igihe hari uketsweho ubwo burwayi. M23 kandi yavuze ko hari n'amakipe y'ubugenzuzi yamaze koherezwa mu duce dutandukanye kugira ngo hakorwe cyangwa se hafatwe ingamba zose cyangwa se ibikorwa byose bishoboka bikorwe mu rwego rwo gukurikirana uko ubuzima bwifashe no gukomeza ingamba zo kwirinda. Iyi nkuru ije mu gihe icyorezo cya Ebola cyari gisanzwe cyaratangajwe mu ntara ya Ituri iri mu majyaruguru ya Congo, ni ku ntera y'ibirometero 100 uvuye mu mujyi wa Goma. Ariko kuba ubu Ebola yageze muri Goma, umujyi munini cyane kandi uhana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, byahise bituma impungenge ziyongera. Goma nkibutsa ko ari umwe mu mijyi ifite abaturage benshi kandi ni umujyi unyuramo abantu benshi. Ikindi kandi nkibutsa ko ari umujyi ukorana cyane n'igihugu cy'u Rwanda, ari nayo mpamvu u Rwanda rwahisemo kuba rufunze imipaka, ni mu rwego rwo kugira ngo hafatwe ingamba zifatika. Ni umujyi kandi usanzwe warahuye n'ingaruka zikomeye cyane za Ebola mu myaka yashize. Nkibutsa ko mwaka wa 2021 no mu bindi bihe byabanje hari ubwoba bwinshi ko Ebola ishobora kwambuka ikagera mu gihugu cy'u Rwanda kubera urujya n'uruza rukomeye hagati ya Goma na Rubavu, ari nayo mpamvu u Rwanda rwihutira gufata ingamba. Niyo mpamvu rero ubuyobozi bw'u Rwanda bwari bwarashyizeho uburyo bukomeye cyane bwo gusuzuma abantu ku mipaka ndetse no gukaza ibikorwa by'ubwirinzi. Kugeza ubu ntabwo haratangazwa niba uwo murwayi wa Ebola yaba yarigeze agira aho ahurira n'ibice byegeranye n'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda, gusa ariko yabonetse mu mujyi wa Goma, nubwo bitaramenyekana neza niba yarageze mu bice byegereye u Rwanda. Ariko amakuru y'iki cyerekezo
ashobora gutuma noneho inzego z'ubuzima mu karere zongera gukaza ingamba zo kugenzura urujya n'uruza rw'abantu. Yego turimo turavuga no mu gihugu cy'u Rwanda, tukavuga no mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, tukavuga no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kariho hakomeje gufatwa ingamba, ariko kandi n'ibindi bihugu byo mu karere nabyo byatangiye gushyiraho ingamba, harimo n'igihugu cya Kenya ku munsi w'ejo basohoye amatangazo bagaragaza uko biteguye guhangana n'ubu bwandu bwongeye kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni amakuru tugomba gukomeza gukurikiranira hafi. Hagati aho kuva kuri iki cyumweru tariki ya 17/2026 n'ubundi ibisasu byinshi cyane byakomeje kugenda biraswa mu bice bituwe cyane n'abaturage b'inzirakarengane mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, harimo Bidegu, Karingi ndetse na Mikenye. AFC M23 ikavuga ko yakomeje gukora ibishoboka byose ngo amahanga abone ko hari ukwihangana, maze nayo asaba ubutegetsi bwa Kinshasa koroshya iyi ntambara ndetse no guhagarika gukomeza kugaba ibitero ku baturage b'inzirakarengane, ariko kandi ngo amahanga yakomeje guceceka. AFC M23 iravuga ko ikomeje kurengera abaturage, kurinda umutekano w'abasivile ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko kandi ngo bakagorwa nuko amahanga akomeza kubibasira, kandi ubutegetsi bwa Kinshasa burimo gukora aya mahano bukaba bwo ntacyo buvugwaho, ahanini ngo bijyanye n'amasezerano basinyanye n'izo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyana n'amabuye y'agaciro. Nkibutsa ko ku munsi w'ejo ibitero byagabwe hifashishijwe n'ubundi indege za madrone zo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'indege zirasa ibisasu zigasandarana nabyo cyangwa se drone kamikazi. Hagati aho urujya n'uruza hagati ya Bukavu na Uvira, imijyi ibiri minini cyane yo muri Kivu y'Amajyepfo, yongeye guhungabana kuva kuri uyu wa gatanu tariki ya 15 Gicurasi 2026, ahanini bijyana nuko urujya n'uruza nyine rwahagaze, nkuko abatwara abagenzi bakoresheje iki gice cy'umuhanda w'igihugu nimero ya 5 babitangaza. Imodoka ngo zahagarikiwe ahitwa Nganganiro ni muri Ruvungi. Amakuru agera kuri mediacom.net akavuga ko abasirikare ba FARDC ngo babujije kugera mu gice bayobora imodoka iyo ari yo yose ituruka mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za AFC M23. Aba bashoferi bakaba barahatiwe gusubira i Kamanyora, maze bagenda bava muri Uvira bakerekeza Bukavu bategekwa gusubira inyuma. Ni muri rusange kuri ubu ngubu urujya n'uruza rwahagaze, nubwo ituze rikomeje kugaragara mu kibaya cya Ruzizi nk'uko abaturage nabo ubwabo babitangaza, ariko kandi nta wemerewe kuva mu mujyi umwe yerekeza mu wundi. Iyi nkuru yibutsa ko ikumirwa ry'imodoka hagati y'imijyi yombi rije nyuma y'iminsi mike cyane inyeshyamba za AFC M23 zivuye muri Sange, Katogota, Ruberizi ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'ikibaya cya Ruzizi, aho barimo gusubira inyuma berekeza mu bice bya Kamanyora. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana nk'ibisanzwe.